ole thlir tu te chibai le vek ule zai thiam betsi la rin sangi te nu pa in an rong bol na boina le harsat nan to ka engang chi nge ni tuna hiam pi chena kan nei don ani upa silal thiat puile pi betsi te laka case register ani interim bail deal mek ani bok BCM recognize evangelist pusilal thiat puile anupui pi betsi la rin sangi te chu Mount Olive School Depitola Asama Gospel Meeting an nei puina tharau sualin sikul naupang ati boite an tongtrai sak awang te in RSS nia hriaten Hindu naupang te an du lo chung Christiana in le luitira puin pulisa an heka an boi mek hemi chungchanga hian Karma Salam Khan upa sil hriat puiten upa le Mount Olive School principal pusila remsanga buang te hi police lamin an ko hnuwa le naupang te a pathian na tho maktak alana wanga boruak azia donemo ti lain nimin lam khan Kokrajhar district kota naupang Christiana in le tir child conversion ti in upa lalshiat pui chong thu te nu pa le pusila remsanga pubuang te laka hian case an register le hei hian boina ati khir khan hle case register ani rual hian interim bail deal ni in hian deal na hi nol sak le zel an nia tuna hian ukil te beronin malak mek zel ani upama hriata hian WhatsApp status lama an din mun update in interim bail an deal mek chu an hlotling taloni le pathianin amhinga wanga jail tang ve tlaka min ngai veya kan pom miang chu te in aziak ani zoram mi puite upasila hriat puit nu pa le an rong bol pui tuna boina tok mek te tan an case chinfel ani thuai the nan I tong trai puyang u betsi pasal upasila hriat puyan WhatsApp lama tiang hin status ani intusiat andike voina Kokrajhar district court Asama kan nu pa le missionary pubuang te telaka child conversion case in FIR an the luta Karma Salama mi khachu investigation chau alania mase hetia FIR an the lu taksia chuan kan case hi a serious ta view mai tuna hian interim bail min dil sak meka an hlotling lo ani chuan pathianin amhinga wanga jail tang vetlaka min ngai veya kan pom miang chu pathian thu ero ni se tein pi betsi pasal upa sil hriat puya hian WhatsApp lama a status ani ole kha tundin muna pi betsi te nu paina rongbol na lama boina le harsat na an to mek dan chu nia an tan thei top chuin kan tong trai puya ngai ani ole khati zong khani e